Ya que uma carai octubre, ya que la yo para, saco y que hina ya esa mi hangua. Carai octubre ha epete carai abuku hendu babuku ya shalai, ahora coibo ya pere. Chanda ya carai octubre hoy kunda hao paru piete o me evo po ao ñoño saco iba cuepe ha huere coba ki upurame. Upeisha vei hina umindo huere coiba pe o hasa asuta o paara. 1 de octubre a veihina ya uvara hina yo para upeva ha'e hina kumanda ha locro ñondive oñemoĩpa pype opaichagua ka'avo oñembopupu ha upéi katu oñembosako'i oje'u hag̃uáicha hína ko tembi'u ja'usetéva ñane retãme. Mba'éichapa ja'uva'erã jopara jahechamíta mba'éichapa ñañembosako'iva'erã. Pévango ñambopupuva'erã peteĩ japepo ikatu ojepuru hína tatapýi térã jepe'ápe oñembopupu. Ijykére ñañembopupúma avei hína mandi'o ojepurútava hína tembi'u týraramo. Upe árape oñembyatýpaitéva'erã hína umi ógapegua ha oguapýva'erã ho'u hikuái oñondive. Péichajeko oñembohovaiva'erã ko jasy ijetu'uetéva hína oúva. Jaguapýke ja'u jopara ñañokombida ñane rymata aníke ohasa karai octubre ha mba'eve ndotopái. Cháke karai octubre ñamondýi tekotevẽ mba'asy ha vare'a lomita.